Kao prvo, hvala svima na 3000 pretplatnika. Evo, iskreno, stvarno mi je bizarno vidjeti tako veliku brojku ljudi, ali mislim to u pozitivnom smislu. Svim novim ljudima želim dobrodošlicu i uzet ću ovo kao dobru priliku da malo nešto kažem o kanalu. Djeluje mi kao da je posvuda, ali vjerovali ili ne, u mojoj glavi postoji određena struktura, iako je dosta kaotično unutra. Plan je otprilike svaki drugi dan izbacivati video, a nekad se zabode i par dana za redom. Nedjeljom ide osvrt na tjedan iza nas i danas je 17. put za redom da to radimo. Dakle, nedjelja je uvijek rezervirana za osvrt na tjedan koji je iza nas, pa čak i kad je u pitanju spori tjedan sa jako malo vijesti. Teme videa su, kao što vidite, retro stvari, nostalgija, povijest određenih studija i video igara. Netko me pitao hoću li možda raditi lore videe nekih igara, a ja si mislim, pa zašto ne? Ako postoji potražnja za tim, ubacit ćemo i takav sadržaj. Ne bih htio biti vezan za jednu ili dvije stvari. Isto tako, ko zna, možda bude recenzija igara u budućnosti. Ne bih ni to odbacio. Uglavnom, to je to. Dosta trkeljenja o kanalu, idemo na prave vijesti. Dva momka sa puno para u džepovima su se potukla. Naime, Sony je podigao tužbu protiv Tencenta zato što ih ovi izgleda kopiraju. Mislim da ne moram puno pričati o Sonyjevoj franšizi Horizon. Otprilike svi znate šta je to, čak i ako ju niste igrali. Ali da vidite na primjer ovaj trailer, a da ne znate o čemu se radi, šta bi pomislili? Ovo što gledate nije novi Horizon, nego je Tencentova igra Light of Mortiram. Sony ih je dakle tužio, a sve se odvija na sudu u Kaliforniji. Iz Sonya navode da su još ranije odbili Tencentovu ponudu za zajedničku mobilnu igru temeljenu na Horizonu, jer im se činilo da su ovi već počeli razvijati igru i prije nego što su službeno predložili suradnju. Tencent, ostao si uvijek isti. Kinezi su navodno svejedno nastavili sa razvojem i kasnije predstavili Light of Mortiram, koji prema Sonyu oponaša gotovo sve ključne elemente Horizona, od svijeta, atmosfere i dizajna likova do konkretnih detalja poput mehaničkih stvorenja i glavne junakinje koja jako podsjeća na Aloy. U dokumentima koji su priloženi sudu su navedene sve te slične značajke poput samog svijeta, ali i sličnost između likova. Tu je Sony usput naveo da su crveni dijelovi te visoke trave napravljeni upravo zato da se Aloy, koja je Ginger, može kamuflirati i šuljati po toj visokoj travi. Pa kao, to je jedan od dokaza da ih Kinezi kopiraju, jer i oni imaju dijelove te crvene trave u svojoj igri, a glavna likuša nije Ginger. Jesi svašta tu ima. Stvarno mi nisu jasni ovi iz Tencenta, da se razumijemo. Ja nemam svog konja za utrku ovdje. Da, volim PlayStation, ali nije da sam neki ogromni fan Horizon igara. Igrao sam samo prvu, ali biti toliko lud da kopiraš Sony igru, stvarno. Hajde da su uzeli nekog indie developera koji nema para, pa ga pokušavaš pokrasti, ali Sony. Šta je sljedeće? Hoće probati uzeti neki Nintendo patent? Ne znam, stvarno mi nije jasno. Sony tvrdi da su pokušali riješiti stvari mirno, ali nakon što su odbili Tencentovu ponudu za licenciranje franšize, razvoj igre se svejedno nastavio. Sada traže odštetu od $150,000 po svakom prekršaju, a naveli su i jako puno prekršaja u tužbi. Ono što se da primijetiti je kako je vrijeme odmicalo, Light of Mortiram se sve više počeo udaljavati od Horizona. I vizualno i po pitanju samog gameplaya. Ko zna, možda zato što je tužba bila spremna prije nekoliko mjeseci, pa su išli brže bolje mijenjati stvari. U svakom slučaju, sada ova igra više liči na nekakav survival naslov sa kombatom koji više podsjeća na Monster Hunter igre nego na Horizon. Prošli tjedan stigao nam je prvi konkretni pogled na Battlefield 6 i čini se da EA i DICE konačno vraćaju serijal njegovim korijenima. Trailer koji su objavili izgleda stvarno dobro. Igra je smještena u mračni i moderni rat i sve nekako podsjeća na Battlefield 3 i 4. DICE očito igra na sigurno, što je nakon zadnjih nekoliko Battlefield igara definitivno dobra odluka. Izašli su i multiplayer gameplayevi i da, očito su se estetski odmakli od onoga što smo vidjeli u prethodnoj igri, koja je više išla na nekakav čišći futuristički stil. Ovdje opet vidimo te prljave, prašnjave vizuale i vjerujem da će se to svidjeti igračima. Igra će imati 4 glavne klase: Assault, Engineer, Support i Recon, ali ovog puta sa znatno više dubine i načina da se prilagodite. Svaka klasa ima svoju jedinstvenu osobinu, specijalizaciju za određena oružja, kao i 2 smjera razvoja ili ti training path koje biraš tijekom meča. Ovisno o tome što da bereš, možeš na primjer sa Recon klasom igrati, klasičnog snajperista. Sve se mijenja u hodu, kako napreduješ u partiju, otključavaš nove bonuse i sposobnosti. DICE ovim sustavom pokušava napraviti dublju, taktički bogatiju multiplayer igru, ali ostaje pitanje koliko će to biti teško zabalansirati. Oružja više nisu zaključena po klasama, ali ako uzmeš klasu koju po defaultu pripada nekakvo oružje, dobit ćeš i određene bonuse. Rekao bih da ovo zvuči dosta dobro i ambiciozno, ali ajmo pričekati da izađe pa da vidimo feedback igrača.
Prije par dana bio je i Nintendo Direct, ali ne pravi Nintendo Direct, nego onaj kojeg nazivaju Partner Showcase i prikazuju nam third party naslove. Ja bih rekao poprilično slab Direct, sve dok nisam vidio ovo. Pa kaže, nasjeckajte drvo, posložite ga pravilno i zapalite logorsku vatricu. Ali oprez, ako padne kiša, to vam može ugasiti vatru, jer smočiš vatru pa bi se ona mogla ugasiti. Možete čak i igrati sa prijateljima. Mislim, igrati pod navodnicima. Možete svi sjediti oko vatre i diviti se kako gori. Wow, uzmite mi cijeli novčanik kako treba. Ok, ali realno, čak i ovo izgleda bolje od Tales of the Shire. Cozy igra u svijetu Gospodara prstenova. Upozorenje, ide jedan mali rent. Dobro, ko drži prava na Lord of the Rings? Kako je moguće da imamo takav svijet, takav lore, tako je sve dobro napisano? I onda dobivamo stvari poput Goluma i ovo. Zašto ne možemo dobiti neku igru u stilu Witchera ili nek Larian uzme to u svoje ruke i napravi nešto poput Divinitya ili Baldur's Gate-a, ali u ovom svijetu? Prva stvar, uopće ne možeš napraviti muškog lika, ali ovo možda i nije tako kontroverzno pošto samo žene igraju ovakve stvari. Tales of the Shire je igra koja izgleda kao da ju možeš igrati na miniklipu, a zahtjeva ove specifikacije. Jeste li normalni? Ovo mi je dokaz da smo u pravu. Vi koji ste starija škola jednostavno znate da ovi ljudi ne znaju dobro raditi svoj posao. Čemu ovakve specifikacije za ovakvu malecku igru u kojoj se toliko ograničen da ne možeš prehodati lokvu vode? Ne možeš ni skakat. Ovi ljudi ne znaju optimizirati igre. A to je jedna od najbitnijih stvari u developmentu. Ovi ljudi ne znaju za optimizaciju i svejedno dobivaju prava na Lord of the Rings franšizu da bi napravili igru u kojoj kuhaš i pecaš. Bože, daj mi snage. Ready or Not je naslov koji je dosta popularan ovih dana, a iako je prošao kroz velike drame vezane za cenzuru na konzolama, svejedno je uspješan. Objavljeno je da je igra prešišala 2 miliona prodanih kopija otkad je stigla na Xbox seriju i PlayStation 5. Dakle, na Steamu su se zaredale negativne ocjene u znak protesta kad se saznalo da će se igra dosta ublažiti za konzole. Znači, manje prikazanog nasilja, manje krvi, manje golotinje i tako dalje. Ali, eto, bez obzira na sve, igra je uspjeh na konzolama, a moje pitanje je igrate li vi Ready or Not? I najbitnija stvar za kraj, moj drugar Lungo i ja smo nakon dugačkih putovanja i nezaboravnih avantura napokon pobjedili zmaja. Ne znam koliko vas zna za Enshrouded, ali ako ne znate, ovo je znak koji vam govorim da je igra jako dobra, pogotovo ako volite survival online igre. Inače, ne bih preporučavao early access stvari, pa je možda bolje da se strpite još koji mjesec dok ne izađe u potpunosti, ali Enshrouded je stvarno odlična igra u kojoj su vrlo dobro spojeni RPG elementi sa survival mehanikama. Kreiranje interijera, eksterijera i na kraju stvaranje malih sela i gradova je stvarno određeno vrhunski. Ljudi koji su actually kreativni su stvarali svašta, od kućica na drveću do hobitskih naselja i dvoraca. Ima toliko načina da budeš kreativan, a kad ti to dosadi možeš se baciti na lutanje po svijetu, rješavanje misija i na kraju dana prelazak igre. Evo, mi smo to napokon odradili i putovanje je bilo maestralno. Od skromnih početaka i jedne male kolibe. Nema me, jedan dan me nije bilo i ovo se pretvorilo u plantažu marihuane. Do ubijanja velikih bosova i kreftanja veličanstvene nove opreme. Ovo je jedna od tih novih igara koja me definitivno uvukla u svoj svijet. Velika preporuka od mene, pogotovo ako imate nekoga s kim možete igrati. I to je to za ovaj tjedan. Šta mislite o ovoj pravnoj bitci između Sonya i Tencenta? Jesu li Kinezi stvarno prekopirali dizajn Horizona? Šta mislite o Battlefield 6? Hoće li valjati i namjeravate li ju igrati? Što mislite o Lord of the Rings igrama koje dobivamo u zadnje vrijeme? Jel sam ja jedini koji žudim za nekakvim velikim naslovom u tom Tolkienovom svijetu? Možemo se ovom popričati u komentarima. Želim vam ugodan ostatak nedjelje i još jednom veliko hvala svima koji su ovdje, koji su se pretplatili i koji podržavaju kanal. Hvala na gledanju, ljudi. Vidimo se.